na Rayon Sport natangiye kuyifana kuyireba umupira wayo cyari itarabi imboga hariyo wibuka se muzazamana kera abo bita abantu guhera nko muri za 2000 nabwo Rayon Sport wibuka yari irimo bande Buda Rayon Sport ndakubwira ama period y'aba Kalisa Claude haribo bita ba Seko Sef haribo bita ba Daudi Shaban urumva haribo bita ba Katau haribo Gatete yanyuze muri Rayon Gatete namubonye cyane muri APR Arsenal yutangiye kwifana ryari yatangiye kwifana muri 2000 niba ari na 4 cyangwa na 5 gihe bawure kuri F ya Arsenal kabatsinda okay abakinyi na Man U na 5 abakinyi bibuka se Buda abakinyi ba Arsenal utangira kwireba nk'abo muri iyo myaka ba Patrick Vieira ba Sol Campbell ba Jens Lehmann ba Sylvain Wirtord ni barakirimo sinibuka harimo ba Dennis Bergkamp harimo ba Robert Pires harimo ba ande ondira bariyo mbatazamu wabo uramubona 14 oya Thierry ari ego bari baguze Van Persie na Fabregas babuze Ashirko yarahari Fede Kriumberg Gilberto Silva nico gihe ukunda umupira byatari nanjye natangiye gukunda umupira guhera muri 2000 ndeba Euro ya 2000 nabwo natangiye kureba imipira hanze cyane surtout nk'ayo mafinale akomeye narebye bura finale na demi finale zo mu 2000 icyo gihe France yahuye na Portugal ye none ubireba byatari nahoze urumva nahoze nkunda football icyo gihe cyane urumva 2003 AS Milan yanjye yatwaye Champions League 2005 kubitwa na Liverpool kuri finale 2007 turongera turayisubiza nabaga mari cyane football nkunda Arsenal nkakunda na AS Milan hanze y'igihugu igihugu nakunda AS Milan ubu hari abakinyi bayo Buda uyu munsi nose Deao ni bari Deao wallahi man Buda nakurikira urahari kabisa mu goalkeeper wacu Manya Michael Menya bano bataka Modric ni benshi men uziko bazi ndabazi nuko ngenda mbibagirwa ariko ngewe urumva ngewe kuko ndi umurozoneri wa kera cyane ngenda umurozoneri wo gora muri niryo jambo none uteruye riba ari konfirimye bibi cyane bya mbere sikoni kimbe yari yawe cyane guhera kubwa abantu uza kubwa bundi natangiye kwifana guhera muri Champions League ya 2004 na 3 bakina na Juve